Maikanem, apilin. Tinapalapas, inalukoy daami ken lando ni Ella asumorot kadakwada iti kutada ngem nagkedked daytoy. Kinasarita ni Bart ni Ella anasaysayat langen a pumanaw iti asyenda tanapudot ti dara ni Doña Anita ken kuana ket amangan no iti maysa nga aldaw ket agbaligi amang ipapatay ken kuana. Inked nga ti balasang ti agtungpal langen kini Bart. Pimanaw daytoy iti asyenda. Iti simbahan nagkita da kini Carlota ket ingkuyog ti baket iti mansyon da. Iti matasyenda kasta unay apungtot ni Doña Anita iti panagsungsungbat ni Igme ken kuana. Natungpana ni Igme. Itagagayem adtoy ti tuloy ti nobela tayo ana paulwan. Maikanem, apilin. Anay ko? Anay? Nagturod ka, sumarita lalaki. Ala, pumadaw ka dito asyenda. Ikatankan kas trabador. Anya? Ay, di mapaling nga ramay din ti kasta, senyora. Gaputa ni Senyor Simonti, nagkuna ajak pumampanaw dito yung asyenda. Ay! Anay ko? Tungpa kayo mo tinatungpa. Amangan no kayat mo. At ipaltog ko't isarunok nga itong pakan ka. Anya? Mama! Anya, ti mapaspasamak dito eh. Dahito'y alalaki. Kalkalabanan nak. Anya? Ala, mapantan, iha. Sige, Mama. Papantan. Pumanautan dito eh. Sige, Mama. Inuman nyo day tatubog tinyog na insaganan ni Nana Marsing. Mama, agdamagak kada kayo. Katsapay la kumatadidak kagura. Anya dayta, iha. Apay nga dadagiti tao adiyo makakinaawatan dito asyenda. Idinto tano siya. Kat makakinaawatan aming ida. Adda ka di parikot kada kayo, Mama? Saan asyak ti ayan ti parikot? Isuda! Kaskin ni Manang Ella. Nasingpot kanya. Awan ti pakpakita na amadi. Ngam no da kayo tag sa umay papankan ko na. Dakas at tao ni Manang Ella. Talaga mat? Ngam awan ti impakita na kanyak amadi, Mama. Sipod iti damo nga imayak dito eh. Nasingpot, kan man nakaawat ni Manang Ella. Ngam iti kaunggan na. Dakas ti ukali na. Rinokar mat gayam. Mama. Adakan ka no iso ti patsyam. Kat no di nakpatsyan nga inam. Awanan nyaman na. Mama. Ala, inako ni Diamansyon. Adakan ka no sumurot ka. Saanan, Mama? Dito yaklatan asyenda. No kasta nga rod, syaklatan ti agsobli. Ije mansyon. Nagsubli ang ito'y kataltalunan, Mang Igme. Taadda kayat ko adamagan. May papanitihan niya, Ma'am Rina. Itinaabutak kada kayo kini Mama. Nakitak at inumpa na ka. Ibagak man lang ang tipod no, Ma'am. Ma'am, nauyong ni Mamam. Iswa, kabutang amin. Ti adda dito asyenda. Anya? Leta tipod no? No, di na kaya ti panagsungbat ti trabahador na. Tungpa na. Uno saan? Paputukan na, Ma'am. Paltugan na? Wala, Ma'am. Paltugan na. Saan natirwan? Kabutang mi ni Senyora Anita, Ma'am. Nauyong nga talaga. Naimbagpay akin ni Senyor. Kasta gayo. Ma'am, di wala ko man masasaukan ko na dagitin bagakin ka ano ibagayaw? Sigurado magsubli dito yan ko. Itong panak man Di kag danag, Mang Igme. Saan kon nga idanon kan ko na dagiti imbagam? Ket agyaman na kadagitaan na amuakan ka. May papankin ni Mama. Papa, itatawanan ni Manang Ella iti asyenda. Siya kung dagbalin a katalagyo. Anya te kinunam, Rina. Awanan ni Ella iti asyenda. Wan, Papa.
pimanawan. Aniya, itan niya agapo apimanaw. Diya ka mo, Papa. Basta nagpakada kini Nana Marsing a pumanawan. Kat saanan nga agsublipay. Saan na nga imbaga no sa dino ti papanan na? Aniya. Agsid na awak nga rod, Papa. Gaputadyak mat amot ti rason no apay apimanaw. Basta tinadlaw ko kan kwa na. Likliklikan na. Kasla di na kayat ngagsarita kami. Itian niya agapo. Kasla nga rod kayat nakaliklikan. Di na kayat akasalita. Iso ang mabainak pa yun nga umasidagkan kwa na. Aniya. Awan mo tinagsubangan mi. Wano di mi nagkinaawatan apang gapuan na kumaapumanaw. Gaputa siyak di tao adi na kayat tiriri. Kan oray naman ang Ella. Di naman kayat tiriri. Wano gulo. Man nakaawat a tao. Nasingpad pa'y. Apay, Papa. Adda ka di na kinayat kada kayo kin ni mama nga amo na? Taapay apim manaw? Musyak. Ang kinawatan kami kani Ella. Kinapod no na siyak tinangibagang agsubli di asyenda. Kat pinatgan nakmat. Apay itan apimanaw. Kat saan pa nagpakada. Kung may sa dakhil matimbagakan ko na asweldo na. Basta agsubli. Adda lakit di dakkel ang makagapo no apay apim manaw, Papa. Anya kumaday ta, amang kagapo, iha. Dayta titakwadak, Papa. Ta imposible mat apumanaw latan ni Manang Ella. Idinto tawan mat gayam parikot. Dakkel pa'y gayam timbagayo asweldo na. Ngam apay apim manaw pa'y laang. Isu nga adda lakit di dakkel ang makagapo. Agsarita taman, Bart. Apay apimanaw ni Ella. Ada ka di inaramid jo ken kuha na amadi. Awan, senyor. Imposible! Senyor, ibagak kada kayo tipudno. Ngam sana ko man na may raman iti apayo kini madam no bilang. Aniya. Imbaga kini Ella apumanaw langan, no di na kaya ti sumurot kanyak. Gapo ta delikado ti biyag na. Tapay, adelikado. Napudo ti dara ni Madam Kenkwana. Kat binilin nakpay amang patay kini Ella. Aniya. Diya kaya ta patayin ni Ella. Bueno, diya kaya't nga ipupok ije paraiso. Iso nga imbagak langan na pumanaw. Tamangan, no iti may sangal daw. Agbaligi ni Madam, amang ipapatay Kenkwana. Aniya. Pakawanan nak, senyor. Ngam nasaysayaten na pumanaw ni Ella. Ngam iti may santo abanghay. Ti awanan ba nga anita? Pangasyo, senyor. Sanda ko mga iraman, iti apayo kini Madam. May papan, iti da iti abanag. Imbagakan ka at di mo pakibiyangan ni Ella. Nga madagay ang panggap mo amang pataykan ko na. Iso apimanaw. Amom atal-tal kaklaunay dayjay nga Ella ijasyenda. Ngam talaga apagpupudutam. Gapukin ko na. Kabilang nakpayon nga asawa mo. Napat patagday jay a babae nga miti siya. Gapota na sukir ka. Nasakit day ito nga aramidam si Mala. Asino day jay nga elakan ka. Tay sakit mo launay. Babaeng ka di! Di mo amuti sasawam. Di ta ka matlagan. Mawanan ka itibayin si Mona. Talaga anapat patagday jay nga elakan ka. Gamiti siya nga asawam. Awanan ka itibain, Bart. Apay akas jatim bagang kan ni Simon. Pakawanan nak, Madam. Gaputa siyak ti kagura na, no jak agpud no. Idin to tabi na laaga nak idin, may papan kini Ella.
Iso nga imbaga masyak ti makagapo api manaw ni Ella. Agwa, madam. Amom ka di akakora kagkapo iti daytang inaramit mo. Pakawanan dak, madam. Ngamjak amin kaya't agumura ni senyor. Maipit ang kata kayo. Rumba nga di mo impudno ka ni Simon ti amin. Uli dagdag daw iti pamakawan niyo, madam. Ha! Agpapada kayo amin. Jaklo kayo! Siyak mo ti madaksan. No jak ipudno kini senyor. Ani madam ti makagapo. No ape mano ni Ella. Kat nasayatan tapi mano ni Ella. Gapo tamangan. No agbaligi ni madam amang ipapatay ken kuana. Kas tagayam ti pakasaritaan ti ayan ayat da si Rodrigo. Kan iti ina ni Victor, ma'am. Juan Ella, no idi kat naglidayak gaputa nagbabae ni Rodrigo. Inaklon ko na ita. Ngamjak ammo ang nagbunga gayam ti ayan ayata. Kat iso ni Victor, ma'am. Juan, iso ni Victor. Nabayagan na idi at tiyempo. Iso ang nabayagan alinipat ko ti pan nakapasakit ko. Aging gaadimteng ni Victor iti biyak mi. Kat naamuan mi nga iso ti anak day ti Maria Elena. Ang nagbalin idi ababaunan mi. Kas tagayam. Ngam sayang. Tanabayagan apim usay ni Maria Elena. Kat saan na napadakkel ti anak na. Dimakkel ka ni apong naakulas, ma'am. Ti amaday di ina ni Victor. Juan, kasta nga Rodel. Ngam ita, napatag kanyak ni Victor. Nalagaan tiriknak kan ko na. Impatag ko akas pudno nga anak ko. Ma'am, Nang ro na pa'y idinaamuak anapayag kayaman anatay dinan. Simkan tila dingit ko para kan ko na. Kat impatag ko. nasaya at ti panagpuspusom, Ma'am Carlota. Saan mo aginura ni Victor? Talaga asan. Tawan basol na kanya. Nga uray pa'y di na tinagbasol kanya. Nabayagan anapakawan ko ni Maria Elena. Kat patya, ano sa di numan ti ayan na ita? Naragsak. Gaputad da kada kami ti anak na. Kat impatag mi unay. Wen, Ma'am, tauray siya. Naragsakak para ka ni Victor. Kumusta ti kaadam diti mansyon mi, Ella? Nasaya at sir. Awan parikot ko dito eh. Kan nataltal na ti panunot ko. Kasamot ka na naragsakak. Nasaya at nga ron no kasta. No da parikot mo, di ka bumdeng amang ibaga. Wen, sir. Ay, wen gayam. No ipalubos yo, agtrabaho ak iji asyendayo. Tumulong ak iti talon. Anya? Ne, saan At dagiti trabahador mi ijay. Saan arumbeng amapan ka agtrabaho ijay? Kabailak, sir. Kastamot ti trabaho iji asyenda alban. Ti tumulong iti talon, kan aminan at trabaho iti asyenda. Saanen, Ella? Dito'y kalatan mansyon. Dagkelen abanag ti tutulong mo kadagiti babaunen dito'y. Saan anasken amapan ka pa ijay asyenda? Bart, adda ibilin ko kan ka. Anya dayta, madam. Timbilin ko idikan ka. Saan mo aliplipatan? Iti kanito ang makitam ni Ella. Patayumon. No di mo kabaulan nga aramidan. Ipaaramid mo kadagiti adda iti babaam. Wan, madam. Ta iti kanito nga aramidom ti kasta. Ikan kanto iti dakkel agonggo na. Sige, madam. Di kag danag. Agtong palak iti biling mo. Anyan ni madam. Talaga adakal tigura na kanila. Kasanumat nga men.
Napimpintas ni ilang ang isaw. Tungan. Agimon nga ta ni madam. Iswa kagura na unay ni ila. Kan may isa. Isakit la unay ni senyor na dyan nga ila. Iso akagurgura ni madam. Dahil dati pudno, tungan. Di pa ilang amin maatake ni madam. Tangiwat mo. Di ka sumanaw. Ang mga nuad dagi pulong kan ka, madaksan ka ba? Oo, boss. Ngam, may turid mo nga taapaltugan ni Ilano bilang tamakitam. Saan siguro niya? Iso bayamon ta siya kung timakamo. Siya kung timang paltugan ko na no makita. Sayang tidak kelagong gunak. Anya? Wala! Abay, adaya pa kay ranodam kanila kitawan polos adi ka na iranod kan kuana. Polos adi mo na agkan. Sumardang kan. Sige boss, sumardang akon. Di na kunaan namang paltog kini Ella, tungan. Dahil di ka nito pinaltugan ni Ella. Si kamo ti paltugak. Di na agawan iti trabaho. Mawatam. One boss. Sir, atoy, agkapi kayo pay. Oh, agyaman na, Kela. Nakatugaw kayo diti paraangan ti mansion, sir. Iso napanunot ko ti mangyag iti kapeyo. Nakatugaw kayo dito'y katrabiin, sir. Agpapaangin ditoy. Sir Rodrigo, ad ako matiibagak kada kayo, no, mabalin. Anya dayta? Amok gayem yun ni Senyor Simon. Wen, apay ka di. Kidawag ko adi yung ibagbagakan ko na ti kaadak ti mansion nyo. Anya? Patgan nyo ko matikid daw ko, sir. Sige, no, dayta ti kalikagom mo. Iti anya aga po, adi mo kayat amaamuan na ti kadam ditoy. Sir. Adda ka di nagbasulam kadakwada? Ay, awan na pulos ti nagbasulak kadakwada, sir. Napudno ak kadakwada nga agserbi. Bayat ti panagtrabaho kadakwada. Apay nga rod. Iti anya aga po, adi mo kayat amaamuan da nga daka diti mansyon mi. Mabalin ka di amaamuak, ti makagapo. Ibaga nga ta ni Ella ti makagapo, no apay apimanaw ije asyenda alban. Gagayem, di uliwan na dinggen, tituloy ti nobela tayo na pauluan. Maikanem, Abilin! Nobela ni Virgie Baclay, direksyon Jun Ributazo. Technical can musical scoring, John Ligligan. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Maikanem, Abilin!